ដើម្បីទួឲ្យប្រកេនប្រាក់ក្នុងប្រែងសំក្នុងចាំប្រវត្តិសាស្ត្រអរិយាត្រៃមាន3ខែអាស្រ័យហេតុនេះគណៈកម្មការប្រសពសូមអបអរសាទរអង្គប្រធានទានរបស់លោកជាអបាសិកានាមនៅអ្នកពីអបាសិកានាមសម្បូរហើយចៃចាំសម្រាប់នោះខាងជើងសូមអបអរសាទរអង្គប្រធានទានរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់យើងអាស្រ័យហេតុនោះអង្គប្រធានទានរបស់លោកបាសាប់នាងអ្នកពីកបាសការនិសភាពលោកតំបល់ខាងឡាអង្គប្រធានទានរបស់លោកបាសាប់នាងអ្នកពីកបាសការនាងហើយเป็นสมเด็จที่ตัวการนายกองทัพปลายกระทันปลายผู้เยี่ยมพิเศษจำนายบริการให้เป็นนายองค์การก็เอาซาโตองกระทันเตียนเราก็ลูกเทียบาสิกาเลี้ยงลูกและที่มาบาสิกาเลี้ยงสมบูรณ์มันในองกระทันเตียนโลกาล้วนพิเศษสร้างระบบความยืนดังกับประวัติศาสตร์ปลายแห่งเดือนให้สมอมซาโตองค์ประธานเตียงเราก็ท่านอาเทียนสำหรับพวกสมัญเจยให้បានអស់ដែលបានមករួមប្រជែងមួយការមកទីបនក្នុងទីឋានរបស់អង្គប្រធានទីឬអង្គប្រធានរបស់លោករាមបាទមានបាទសេនានាមសទ្ធិសុភាពតាមផ្លេងនៅសម័យថាជីវិតកសាងបានពីរដង3-4ដងព្រោះតាខ្លះគ្នាមិនតាបានកសាងផងហើយនេះលោកគេនឹងសម្បូរសូមក្រុមសង្ឃាហាថដើម្បីស្វាធានដាក់បទមានសម្រាប់នេះសិនមានបណ្ណាដង្ហែមកបានប្រហែលជា15ពីប្រចាំពីព្រះអង្គថ្មីពីព្រះអង្គក្នុងនោះចាប់ទួតដើម្បីថ្មីអត់ទេអង្គពោដល់មកលេហើយដល់ពីមកវានោះអង្គការ
nấu đang nấu đuổi liền choรู้จ้าจะเป็นคนมาถึงนี้เราดังยันสไลพระพุทธรูปต่อพิพระพุทธรูปชมสกอตัวเองในเมืองเบียร์สโนว์แลนด์อัลตราโตองค์ประธานเบียร์รบอาภาสาโตอังกธนเตียนรบโลกียบาสิกาเนียมโนนักมีงบาสิกาเนียมสัมโภกำตังโลกาบาสกเนียมงานนักมีงบาสิกาเนียมตัยใจสเปียเนียมภาสโตมัจโยสังเกตนาตราตราก่อสร้างองค์พระเตียนจนโบกันอารามฐานเนียววพิเศษสรามกันแรงแท้ดำใบถวายตะเกียงดองพระตมแดงสองของจำประวัติศาสตร์สมมาสาโตตรอยพิเศษดับไปเพื่อตัวตามประเวณีในพระพุทธศาสนาอาใครให้ได้ยืนยอมคณะกรรมการประกอบเรียนกับเจ้าจำลององค์พระเตียนเราป้าพญาตังมีได้เรียนภาษามโนสังเกตนาตราตราต่อต้านองค์พระเตียนนี้ทำได้ช่วยประเทศดาวการตมแดงสองของจำประวัติศาสตร์อารยไตรเมียสมประสิทธิ์ปอเจจุนตอนบางพลเมียมีสาธุสัพพรสมอได้ชนะเปลี่ยนสเปียจราปลาเราสเปียบังปากโตตามประเพณีใส่เกียรติขแม่เกมมาระดับขแม่สเปียบังปากได้เลยปัญญาย่อยเสียสัญญามวยขแม่สำหรับรักษาโนวกตขแม่ขแม่ปราบราระบอกขแม่เอาลงเรียนกันแสงไปเทียบให้คนดูตามพระพุทธศาสนาสมบัติสองพระเทียนมองควายเดินดอลพระกรมเด็กสองคงจำประวัติศาสตร์อารยไตรเมียlà cái cây về sinh tố cái áo biết thì là hai là cây nó ra cây nó làm thì đây là món quà đầu tiên để làm cho bà con cái này là áo biết sinh tố đây là một chuyện áo biết của luôn thì mọi người được họ này còn cái cây nó ra một cây sang để áo biết cho
Lễ dâng Ikathina, một trong những nghi lễ trọng đại và thiêng liêng nhất của Phật giáo Nguyên Thủy, là nhịp cầu nối giữa người Phật tử tại gia và chư tăng xuất gia sau 3 tháng an cư kết hạ. Ngày lễ này không chỉ gợi nhắc về lòng biết ơn sâu sắc, mà còn là dịp để mỗi người gieo trồng thiện căn, bồi đắp phước báo cho bản thân và gia đình, đồng thời góp phần duy trì ngọn đuốc chánh pháp sáng mãi giữa đời thường. Nguồn gốc của lễ Kathina bắt nguồn từ thời Đức Phật còn tại thế, khi một nhóm tỳ khưu vì tuân thủ giới luật đã phải đi bộ đường xa trong mùa mưa, chịu cảnh y phục ướt át, vất vả. Cảm thông trước sự khó khăn đó, Đức Phật đã chế định lễ dâng y Kathina, cho phép chư tăng sau 3 tháng an cư được thọ nhận tấm y mới do Phật tử dâng cúng. Từ đó, lễ này trở thành truyền thống, được lưu truyền từ bao thế hệ cho đến tận ngày nay, mang trong mình nhiều ý nghĩa sâu xa và giá trị tâm linh bền vững.